graziate, svi originali i sve karavane, doći će na feštu za nas, Motorane. Poznata i popularna turistička i propagandna manifestacija Bokeljska noć nekada je bila poznata pod imenom Venecijanska noć. Zašto su Bokelji zvali tu zabavu, tu feštu Venecijanska? Pa najvjerovatnije zato što su oni takav spektakl noćni vidjeli u Veneciji. Mi smo jako mnogo stvari, naravno Venecija je tokom skoro 400 godina svoje vladavine ovdje jako i kulturno uticala. Naprimjer, imali smo i veliki broj drugih društvenih zabava, tako da je i ta sigurno došla, ta ideja je došla iz Venecije. Međutim, sama konfiguracija Boke nameće tu misao da bi ova, kako je to pjesnik rekao, na vilama gorja ležeti uska nebesa. Dakle, ta uska nebesa, taj prostor relativno sužen tu, kada se dobro osvijetli sa svih strana, onda naravno daje jedan veličanstveni spektakl. Od tih spektakla po kojima se pamte venecijanske, odnosno bokeljske noći, posebno je ostalo zapisano u hronikama ona iz 1938. godine. Da, 1938. ja se toga sjećam, to je zaista bilo veličanstveno i ne vjerujem da će se to lako ponoviti iz vrlo jednog jednostavnog razloga. Svim našim organizacijama nedostaje jedna mreža reflektora na nebu, jer je engleska flota bila tada u Tivatskom dijelu zaliva i oni su u tom trenutku nebo napučili tim reflektorima svojim i to je bilo zaista izuzetno. Osim toga, bitno je, ne znam da li je i to i kad ponovljeno jest kasnije jednom prilikom, zadržat ćemo se i na tome, ali bitno je da planu brda, bitno je da osvjetljenja ne budu samo recimo na Kotorskim zidinama ili na nekim nižim područjima, nego da i vrhovi brda i okolice i tako da cijela kontura ovog izuzetnog rasjeda, fluvijalnog rasjeda od vjekova bude označena tako da onda ta cijelina progovori puninom jednom neobičnom. A tada je bio i engleski kralj Edward. Jeste, to je isto tako bilo izuzetno, zato što je u tom trenutku vjerovatno bilo jako mnogo sredstava,
To je bila jedna promocija međunarodna države tu na tome mjestu i onda se jako mnogo uložilo kapitala jer ovakvi spektakli bez dobro uloženog kapitala i tako jednostavno nisu mogući jer na privatnoj bazi to je vrlo teško izvodivo. U Titovoj Jugoslaviji ostalo je upamćena 1959. godine kada je baš maršal Tito bio prisutan i pratio je Bokeljsku noć sa platoa ispred hotela Slavija koji danas više ne postoji. Jeste, i toga se isto sjećam, to je bilo zaista veličanstveno. Čini mi se da su tada sva brda, organizacija u tom smislu je bila izuzetna, što su sva brda bila zaista u vatrama, tako da je to pogled na to, osim barke na moru i tako, bio zbilja veličanstveno. A u prošlih decenija, u prošla vremena, kako su se ljudi u Kotoru, Dobroti, Mu, Prčanju i ovim ostalim mjestima Boke spremali za Bokeljsku noć, pripremali barke, je li se govorilo uoči Bokeljske noći, odnosno Venecijanske noći o tome i da li se to sa posebnom znatiželjom iščekivalo? Da, kako ne, u tome baš jeste, to je, stvarala se ta neka društvena energija, jeli, ti mladići koji su bili potaknuti, pomalo i financijski, da se dođu sa svojim barkama, da ih ukrase što bolje, da bi eventualno i dobili neku nagradu, jer često puta su bile i nagrade, jeli, za najljepšu barku, za najljepšu ideju i tako dalje. I tom prilikom onda kada su svi bili na neki način motivisani, jeli, iz svih tih krajeva bilo je pomalo, uvijek je u Boki toga bilo, recimo Pršanjani žele da budu bolji od Dobročana, Peraštani bolji od Pršanjana i tako dalje. Ta jedna lokalno takmičenje, ali u pozitivnom smislu, i onda bi naravno učinili sve da dogovarali se dugo prije toga da to ispadne što bolje. Bile su jednom prilikom inscenirane i bitke između recimo crnaca i gusara i domaćih, naravno sve to maskirano, sve to na vodi i u velikim barkama. Jeste, i to je bilo. Više puta se raspravljalo o tome i eto, ja sam koji put bio konsultovan kako bi bilo da se poneki historijski događaj na neki način osvijetli, ponovo vrati i tako. Sad to je malo teže jer je potrebno napraviti velike brodove, potrebno je napraviti grmljavinu nekih topova tadašnjih i tako dalje. Dakle, nije bilo u tom smislu nekog velikog spektakla, ali ovo što kažete sa crncima, to se asocira se na borbe sa piratima. Jer piraterija je bila uglavnom crna, jer je bila na sjevernoafričkoj obali, tako da je tada bilo crnaca dosta, i ta borba je označavala otpor trgovačke Boke protiv pirata koji su krali i potkradali taj trend nabavljanja velike količine materijala i tako. A kako gledate na današnja savremena izdanja Bokeljske noći i uopšte nastavak ove tradicije koji, eto, možemo reći u Kotoru traje bez prekida? Mislim da su to izvrsni napori, veoma uspješni i djeluju, naravno, eto, mi se podsjećamo na neke vrhove koji su bili, tokom decenija i tako, naročito upečatljivi, ali možemo da kažemo da i sve ono što se radi sa sada relativno ograničenim sredstvima i tako dalje, zaista zaslužuje svaku pažnju i svaku čestitku, jer tu se vidi isto jedan ogroman napor, jedna ogromna želja da se te stare tradicije očuvaju i naprijed. Dan od vjetnika Kotorskog, braćo veselo slavimo, društva staroga pomorskog, slavno na čelo sjedimo, igru začimo slobodnu, pjesmu pjevajmo narodnu, igru začimo slobodnu, pjesmu pjevajmo narodnu.
sjajnome odjelu i po sjajnome oružju, ali najveće podjelu izgled budimo u okružju. Baš zazdruženi u slogu, hvale pjevajmo narodu. Baš zazdruženi u slogu, hvale pjevajmo narodu. Da na mnoga gledamo, na lica živjela, nje zadaća sveta, blagim plodom uspjela. Da na mnoga gledamo, na lica živjela, nje zadaća sveta, blagim plodom uspjela. Potvrdimo uz prigodu i mi ko naši djedovi, da urodu ne zaludu, jedne smo majke sinovi. Potvrdimo uz prigodu i mi ko naši djedovi, da urodu ne zaludu, jedne smo majke sinovi. U Kotoru se u mnogim kućama čuvaju fotografije minulih bokeljskih noći, a to traje to već decenijama. Tako i kod profesora Nikole Gregovića našli smo na nekoliko fotografija zaista starih nekadašnjih bokeljskih noći. Šta vi ovako posebno pamtite kao neki zanimljiv događaj iz te ovako redovne svetkovine Kotorana, da kažem? Ja sam tada imao 8 godina kada se pravila velika bokeljska noć. Znam da je tada bila uplovila engleska flota, a posebno mi se nekako dopalo, da sam se ja nalazio u jednoj barci vožnjom, bila su dvije platforme koje su napravili muljani i okičene, a barkarioli su vodili djevojke i momke ili starije normalno na ples i po završetku vraćali ponovo na obalu. Kako je to funkcionisalo tada? Pa, bilo je nekoliko barkariola, većinom to su bili muljani, ali bilo je vjerovatno sigurno i iz drugih mjesta, iz Prčnja, iz Perastaja i drugih, jer to je bilo barki na 4 vesla. A bilo je i onih koji su bili samo na 2 vesla, to su bili ovako i stariji koji su prevozili, kojima je bio, to može biti jedini zanat, ne samo za tad kada su to radili, nego i ranije. Nije to bilo kao normalno danas, a imamo barke sa, ne znam, motorima i ne znam šta, to je bilo sve na vesla. Nekada se, ja znam po priči, vozilo taksi, kako su oni nazivali, muljanski, čak robu do Risna. A recite mi, u Bokeljskoj noći iz tih davnih vremena koje vi pamtite još kao dječak, kako su se barke dekorisale, na šta su se tada ljudi opredeljivali da ih urede, kako da izgledaju u toj noći? U toj noći, baš što se ja sjećam, nije ništa nešto posebno bilo, to su bile barke dekorisane sa balonima onim od papira, sa unutra sa svijećama, po nekoliko njih je bilo, negdje manje, negdje više, negdje su bili i sa strane i to je ta bila dekoracija, a obavezno je bio vijenac oko barke od lovora. Pa, ja sad ne mogu baš da se sjetim svega toga, ali to znam da je to bilo napravljeno tako, a onda nije kao danas normalno, tada je bilo to sve skromnije, vodilo se računa o mnogo čemu, da se mnogo ne baca para, da se ipak nešto postigne. A da li je bilo tada proglašenje najuređenije barke, najljepše barke, najinteresantnije, jedan, ovako da kažem, takmičarski duh među učesnicima? Sad ja baš ne bih mogao o tome svemu da nešto kažem. Znam da su bili mnogi ti koji su vozili, ja sam se nalazio sa jednim u toj barci, bio je to Pasković, i znam da je bio zadovoljan, sretan, što je i zaradio tu noć po nešto para. Je li dolazilo naroda iz drugih mjesta Boki i da učestvuju u barkama i da gledaju? Boga mi, ja znam, iako obala nije bila koliko danas, ovoliko duga, jer ovamo je danas i zagrađeno to kao carinska zona i tako dalje, ali važno je bio Kotor pun i prepun. I tu su bili, normalno ne kao danas kafići, to su bili obično kafane, onda bila kafana dojme vazda puna svega i svačega, a orkestar je svirao, eto, ovih naših odavde muzičara,
muzika je obavezno svirala i kotorska, znam, a i škaljarska, jer sam ja u škaljarskoj muzici tada svirao činele. U duvačkom orkestru, jeste. Tada je baš i započela škaljarska muzika da se pojavljuje kao seoska muzika škaljara. I je li se Bokeljska noć u Kotoru čekala sa strpljenjem kao jedan dan kada je velika fešta? I tu se baš najviše su imale posla, ja mislim, ove baš koje su pravili haljine i odijela, jer za tu takozvanu noć ipak je trebalo da se predstavi žena da vrijedi. Sa te bar strane oblačenja, a tako isto i muškarci. Muškarci su bili obično obučeni crno odijelo sa leptiricom ili mašnom i normalno to je moralo da bude kao nekakvo pravilo. Bokeljske noći su nastale kao jedan pokušaj periferije države koja je nekad bila Venecijanska republika da imitira svoj glavni grad. A i u samoj Veneciji zapravo Venecijanske noći počele su onda kad je slava i sjaj velike Venecijanske republike propao. I tako su Venecijanci zapravo proređujući te Venecijanske noći na neki način komemorirali i sjećali se minule slave i minuloga sjaja koji su u jednom karnevalskom obliku u procesijama preko kanala Grande u lagune Venecije uz vatre vještačke oživljavali nekad slavu čuvenih venecijanskih fešti koje su se dešavale više puta na godinu. U Boki te Venecijanske noći su počele kao venecijanske da bi se zatim nazvale bokeljske. Bilo ih je par puta krajem 19. stoljeća, posebno su bile vezane za neke crkvene svečanosti tijekom ljeta. Da bi se između dva rata
pokušala stvoriti jedna tradicija koja evo izgleda ipak preživjela. Preživjela je zahvaljujući nekolicini entuzijasta i građana ovog unutarnjeg bokokotorskog bazena koji se sjećaju one veličanstvene Bokejske noći koja se prvi put poslije Drugog svjetskog rata organizirala povodom prvog posjeta Josipa Broza Tita 9. septembra 1959. godine. I tada se pokazalo da zaista ovaj pejzaž pruža mogućnosti za veličanstveni spektakl svjetla, oblika, muzike i jednostavno radosti jedne ljetne večeri. Meni je drago da se to i ove godine ponovno održava, ali bi više volio da bi se tome posvetila jedna veća pažnja, intenzivnija, obzirom da se radi o jednom obliku druženja i radovanja koji zaista samo može da omogući jedan ambijent kao što je Boka i jedna tradicija i civilizacijska kao što je Bokejska. I žao mi je da ova manifestacija nema jednu veću potporu, nego je ipak osvojena na male budžete i na male mogućnosti koje lokalne uprave i lokalni entuzijasti imaju. A uprkos tome broj ljudi, atmosfera pokazuju da interes za to postoji. Ja se nadam da će kroz par godina, ukoliko se desi jedna bolja organizacija, ovo prerasti zaista jednu manifestaciju koja može imati i neki mediteranski značaj. Bokejska noć je spektakl koji privlači hiljade posjetilaca u Kotor, međutim, s druge strane, Bokejsku noć treba organizovati. Za organizacije ove godine stoji opština Kotor i Centar za kulturu. Je li bilo teško organizovati sve ovo? Pa jeste, to je događaj koji gotovo već 3 vijeka plijeni pažnju i mi smo nekako, ja osobno, novi u tom poslu a gotovo da se sva energija, čitav grad je upućen na to. Čini se da je to događaj koji bitno obilježava Kotor i njegovu turističku ponudu. Mislim da će biti najmanje 30.000 ljudi. Građani su svi uključeni u to, dakle od povorke sa barkama pa do svih ličnih malih doprinosa. I ove godine smo se potrudili da učinimo stvari što je moguće bogatijim, ali da opet ne opteretimo budžet, tako da će biti malo više sponzora nego inače. Obećavamo jako dobar vatromet, vidjet ćemo da li će nas vjetar smetat, ali i jednu dobru povorku barki. Dakle, mislim, bit će kao i svake godine uz jednu dozu nečeg bogatijeg i ljepšeg. Obilazeći danas nekoliko punktova gdje se pripremaju barke, primijetio sam dosta mladih ljudi uključeno u pripremu. Pa jeste, ove godine će biti jedna ekipa mladih vajara sa Cetinja, oni su radili jedno 7-8 barki. Onda bit će jedan video BIM i to je jedna mlada ekipa ljudi koji imaju jako dobru tehniku, koji će pratiti kamerama sami događaj na moru, tako da onaj dio ljudi koji ne bude na samoj obali može to posmatrati u gradu. Da, nešto više mlađih ljudi, ali naravno tu su i ti stari ljudi koji, stari i godinama i iskustvom, da, koji će naravno učiniti da to u onoj dobroj tradiciji traje. Tako da, eto, mislim, ove godine kao i uvijek, ali nešto malo možda svježije i ljepše. Kao čovjek koji od skoro rukovodi u tom upravnom smislu u Skupštini opštine kulturom, Bokejska noć je i turistička i propaganda, ali i kulturna ponuda. Jeste. To jeste dijelom i naš posao. Sad, ona u principu jeste pučka zabava, ali mislim i to je dio neke kulturne ponude. Tako da je svakako i
to naše interesovanje. Ništa se posebno neće desiti. Mislim, mi nemamo neke naročite intervencije kulturnog tipa. Čak i ne mislim da je potrebna neka kulturna politika. Kotor je sam po sebi takav i dovoljno ga je predstaviti u svojom ljepoti i sjaju i to je već događaj i kulturni. A svakako je turistički, mislim, činjenica da će doći toliko ljudi i da će se, ja vjerujem, dobro provesti do zore je dovoljno da znači za sav. Da je ovoga ljeta Kotor našao pravi recept kako da pruži gostima jednu zabavu, rekao bih ležernu priliku za opuštanje, a opet sve ono što je bilo planirano je i ispunjeno. Od dječjeg festivala, pa nedavno smo imali prvi internacionalni karneval, prije toga internacionalnu smotru mode i kao kruna svega Bokeljska noć. Pa meni se čini da možda je to i najava nekih boljih vremena. Moguće da je jedno vrijeme koje je bilo loše za nama i ljudi su već nekako inventivni, tako da se stvari odvijaju lakše i ljepše. Mislim da li je to splet okolnosti samo za ovo ljeto ili će to biti moguće nadalje, tako ostaje da vidimo. Ja vjerujem da će biti sve bolje i bolje. Nadajmo se. Svi originali i sve karampane, doći će na feštu za nas. Mislim da je bilo isto fantastično, a očekujemo da će sad u Starom gradu isto biti lijepo. Imali ste prijatelje sa strane, kakvi su njihovi utisci? Kolege su bili zadovoljni, posebno vatrometovima. A barke? Barke su baš bile lijepe, možda je malo trebalo više osvijetliti neke, ali uglavnom je sve bilo dobro.
Ivani i palace, a i Kurdiš taj ne čuva, i ulice od kantuna, a noć kad dođe, karampanom pjesma će da prođe, gitarom starom, serenadu pjeva svojoj dragom, a noć kad dođe, karampanom pjesma će da prođe, gitarom starom, serenadu pjeva svojoj dragom, a noć kad dođe, karampanom pjesma će da prođe, gitarom starom, serenadu pjeva svojoj dragoj. Prvi put ste na Bokeljskoj noći, kako vam se dopalo? Zadovoljna sam. Prilično zadovoljna. Iznenađena sam, prirodno mogu da kažem. Pošto sam čula do sada o tome, ali nikad nisam bila i mislim da će možda doći ponovo. A što se tiče trajanja ove noći, Pa ja sam se predložila da to potraje možda i 2 noći. Da to Šta ne kaže- bi bilo loše. a šta kaže koleginica? Prezadovoljna, zaista. Sve je okej, sve je bilo lepo. Šta vas je posebno ovako impresioniralo? Vatromet i baklje, bakljena. Tvrđavi, jest. Evo za gosta iz Podgorice, kakvi su vaši utisci o Bokeljskoj noći? Pa ja sam prvi put ovdje sada, gledao sam na televiziji ranije ovakve događaje, dopalo mi se, čini mi se da je moglo malo veselije biti uz malo više muzike. Inače, sam ambijent i sve ovo što se dešavalo, jako mi se dopalo. Međutim, ovo je samo prvo polovrijeme, sad se fešta nastavlja u gradu. Da, to je za ove mlađe, ja ću put krevete ići. Evo, moji utisci su stvarno, da kažem, pozitivni, večeras pristupnoj lijepoj manifestaciji koja ima svoj kontinuitet i koju želim se ovaj grad i zaslužuje. I nadam se da će svi gosti koji u ovom trenutku borave ovdje u Kotoru biti zadovoljni sa ovom manifestacijom i da će to biti motiv zbog koga će narednih godina boraviti na Kotorskoj rivijeri. Sa porodicom dolazimo na Bokešku noć, mislim da je kao i svake godine ova Bokeška noć bila veoma fina i kvalitetna sa bogatim umjetničkim programom, čak kvalitetnija nego prošle godine, što će uveliko upotpuniti, nadam se, bogatu turističku ponudu ove godine u Kotoru i na Crnogorskom primorju. I
stavi ti ruke na tvoja ramena kao neka poljubi me nježno za ona dobra za vremena. Šta zapravo Bokeljska noć znači za turizam i propagandu ovoga kraja? Ja moram da kažem da je Bokeljska noć atraktivna manifestacija, ona održava jednu tradiciju koja je bila jedinstvena ex-Jugoslaviji pa i šire. To je jedan moment. Znači, uspjeli smo da je sačuvamo i da je gajimo i mislim da će ona kao takva da traje. Drugi moment, treba da znate da današnji dan je bilo prethodnih godina da Kotor doživljava jednu ekspanziju, da je veliki broj gostiju koji je gravitirao ne samo sa područja Boke Kotorske, što je ranije bilo neki ranijim godinama, pre nekoliko decenija, već ti gosti dolaze sa čitavog područja Crnogorskog primorja, pa i iz unutrašnjosti Crne Gore. Sledeće, onda svi ti ljudi koji se bave turizmom, svi subjekti u turizmu, oni imaju značajan promet u odnosu na ostale dane u toku godine. I ono što je veoma bitno, mnogi ljudi sa područja Jugoslavije i šire planiraju godišnji odmor upravo u to vrijeme kad se održava Bokeljska noć. Što ja imam kao jedan poslanik turistički u tom pravcu, malu primjedbu, imam u tom pravcu da mi moramo da fiksiramo datum održavanja Bokeljske noći, tako da gost koji planira godišnji odmor za sljedeću godinu zna kad će biti Bokeljska noć, jer neki žele baš u tom periodu da budu, neki žele da budu u periodu kad je dječji festival, neki kao internacionalni festival ode i onda mi kao turistička organizacija Crne Gore, kao turistički centar Kotor, mi možemo napraviti letke, da ih plasiramo na svim sajmovima, kako domaći, tako i inostrani, i onda u tom pravcu taj gost je planiran i planirao godišnji odmor i on kao takav će da dođe u tom periodu kad mu najviše odgovara. Zbog toga smatram da Bokeljska noć u tome još malo zaostaje, ali očekujemo od pametnih ljudi i razumnih ljudi da će u tom pravu učiniti jedan napor, a mi kao turistički centar i kao turistička organizacija Crne Gore i Ministarstvo za turizam bit ćemo i na raspolaganju u tom pravcu. Originalne zabave, manifestacije kao što je Bokeljska noć, kao što su i neke druge manifestacije koje se dešavaju na moru, posebno u Kotoru i okolini tokom ljeta, svojom originalnošću, čini mi se, posebno doprinose turističkoj propagandi i vezivanju određene klijentele baš za ovaj određeni kraj. Treba da znate da Kotor i Boka Kotorski imaju jednu duševnu svoju specifičnost, pogotovo to svemu tome daju i te tradicionalne manifestacije. Ali se održavaju u zimskom periodu, ali u ljetnom periodu nije uopšte bitno. Tako da u tom pravcu, kao što sam rekao u prethodnoj mojoj priči, mi moramo da se organizujemo kvalitetnije i bolje kako bi ti gosti sa svih područja, kako i u zemlji iz inostranstva, te sve godišnje odmore planirali. I ono što je bitno, mi imamo neke manje manifestacije koje su nove, koje su mlađe, kada je u pitanju ponuda u van pansiona, kada je u pitanju Kotor, opštine Kotor, mi i te manje manifestacije također moramo da uvrstimo u te programe, jer neko želi da bude prisutan na Ibarskoj večeri, neko želi na masketbalu, neko na karnevalu, a neko, kao što vidite, a to je sigurno evidentno, će da bude prisutan na Bokeljskoj noći koja dovlači na veliki broj gostiju kada je u pitanju opština Kotor, tako da mi moramo očekivati večeras negdje između 20 i 30 hiljada gostiju, a mora da znate da će tu dosta biti problema i u dijelu parkinga, zagušenje kao u pitanju parking, a i sigurno ti ljudi koji dođu svakako će ostaviti značajan dio sredstava i novca kada je u pitanju ta ponuda koju će oni da iskoriste na području opštine Kotor, a tu će najbolje profitira svakako i restorani i svi oni koji za tu večer budu spremni da uberu neki dinar, i u tom pravcu mislim da svi zajedno moramo da uložimo više i u dijelu organizacije, i u dijelu sponzorstva kako bi ta manifestacija dobijala sve više na reputaciji, a i na nivou organizovanosti. Mogla Kotorska opština napravi. Nadam se da će pasti cijene struje
bude telefona, da se dozvoliti ove da zidamo spratove i tako dalje. U to ime živjeli. Zahvaljujem se predsjednik opštine za vatrove. Ali da ne bude nakon mjesec dana vatromecina, da mi ovo platimo, ove slovenačke salve. Ne, mi da odemo. Čekaj, molim se, ja svojim podgoričanjima, molim se da ne znam. Ovo su podgoričani. Bokeljskoj noći gotovo svi i bukvalno svi lokali u Kotoru su puni gostiju, a već legendarna Troja je privukla svoje stare mušterije. Pa što je za vas Bokeljska noć? Pa to, kao što vidite, jedna tradicija koja već datira vjerovatno nekih 100 godina. U zadnjih 10 godina je to jedan običaj gdje dolaze ljudi iz svih krajeva Boke, Crne Gore i Jugoslavije. Kao što vidite, tu su gosti iz Beograda, Srbije, iz cijele Srbije i cijeli... Ovo je bivša Jugoslavija. A recite mi, kakva je atmosfera? Atmosfera je, kao što vidite, vesela. Do ujutro, do zore, dozvolite da nam se pridružite i vidjet ćete šta je. Ovo je Kotor, samo može Kotor da priušti ovo. I šta kažete za Bokeljsku noć? Uspjela je kao i svaka do sada i nadam se da će i naredne privući još više gostiju nego što je ova godina. I da će nam biti uspješnija sezona svaka naredna. Bokeljska noć je manifestacija koja svakako posebno motiviše turističke i ugostiteljske radnike. Šta iz vašeg ugla znači Bokeljska noć? Pa Bokeljska noć je sigurno jedna od najinteresantnijih i najlepših manifestacija u Kotoru, a Kotor je inače poznat po brojnim manifestacijama. Za nas koji radimo u turizmu i ugostiteljstvu to znači da pored uobičajenog broja gostiju koji su već u Kotoru, imamo još 1000 ljudi koji će doći da vide ovaj program večeras, a konkretno u Fjordu ova terasa, znači hotela Fjord i terasa restorana Ribljeg u Galionu, znači tu smatramo će biti najviše posla jer će tu uz jednu svečanu večeru gosti moći da gledaju program, znači povorku, barki, vatromes i sve ostale sadržaje. Posle toga, pošto će biti zabava u gradu do ranih jutarnjih časova, smatram da će i ti naši objekti u starom gradu imati dobar promet ove noći. Kada preko zime na sajmovima širom naše zemlje i Evrope reklamirate ponudu Fjorda, da li pominjate i Bokeljsku noć? Svakako, to je, kažem, jedna od najinteresantnijih stvari za ljude sa strane. Sve te manifestacije, znači maskembali u proleće, u zimu i sve to što se dešava u leti, to je nešto što je od velikih atrakcija, što vrlo privlači goste sa strane u Kotor baš. I da li su vaši saradnici spremni da izdrže napore Bokeljske noći? Sve smo učinili da budemo što spremni i ja mislim da će ovo biti uspešna noć.
Fantastic. Open
Dobro rane, dobro rane.